reka tubifurize ibihe byiza bakunzi babizaza TV Rwanda, reka tubifurize ishya n'ibyo mukora byose, ibyo umunyuramo byose. Yewe nitwa Eric Nshimiyimana, naho iyi ni Bizaza TV Rwanda muri kumwe ubuvumbuzi siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye imikino n'imyidagaduro. M23 umutwe witwara gisirikare u Rwanda mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaciye amarenga yo kuba yabigiye gufata i Bukavu. Bimeze gute? Byagenze gute? Ese uyu mutwe wa M23 mu gihe umaze kuba warigaruye ibice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo n'umujyi wa Goma mugizweho mu bucuruzi ndetse n'ubuhahirane bw'ibihugu mpuzamahanga. Uyu mutwe ko wamaze gufata Goma, ese i Bukavu naho haba hagiye gufatwa? Niba ucyumva ibi biganiro bitandukanye, ni ibiganiro bica ku muyoboro wa televiziyo yawe yitwa Bizaza TV Rwanda. Njye nitwa Eric Nshimiyimana, nimaze kubikubwira. Niba uri mu Rwanda mu turere tugeze kuri 30, ukaba uri mu ntara zigize kuri enye n'umujyi wa Kigali mu rwa Gasabo, ukaba kandi uherereye mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'akarere k'uburasirazuba bwa Afurika, ukaba uri mu Rwanda, Burundi, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Uganda, Tanzania ndetse na Uganda, Sudani, namwe mutumva mu bihugu bitandukanye. Umutwe rero wa M23 kwa mbere tariki ya 10 Gashyantare mwaka 2025 waciye amarenga yuko ugomba kujya gufata umujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Aha kandi n'urwo kurinda abaturage baho bakomeje kugorerwa ubwicanyi kandi babukorerwa umunsi ku munsi n'ihuru ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe wa M23 ukomeje gukora ibikorwa bitandukanye mu ntambara uyihuza hamwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Benshi bamaze kwatikirira, ingabo za Kongo nazo zatanze imihoho, zimwe zirahunga izindi zikomeza urugamba. Byagenze gute kugira ngo uyu mutwe wa M23 ukomeze wigambe ko ugomba gufata ibihugu ndetse n'ibice bitandukanye? Mu nama iheruka guhuza abakuru b'ibihugu bya EAC ndetse na SADC, bafashe umwanzuro yuko uyu mutwe wa M23 ugomba kuba wakinjira mu biganiro n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe rero wabitangaje biciye mu buvugizi wawo mu bya politike, Lawrence Kanyuka. Inyuma kandi yuko mu cyumweru gishize ingabo za RDC zishe abantu babarirwa mu 9, nyuma kandi yo kubasanga muri kamwe mu tubari two mu mujyi wa Bukavu zikabarasaho urufaya rw'amasasu. Ibyo kandi ubwo byabaga uwo munsi, M23 yararakaye yitamo kuba nayo yakinjira muri uyu mujyi Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo naho ihafate. Inyuma kandi ubwo bimaze kuba, usibye ubwicanyi, ingabo za leta ziranashinjwa kuba zimaze iminsi zisahura abaturage bo muri uyu mujyi. Ibyatumye kandi abaturage baziha igihe ntarengwa zo kuba zavuye muri uyu mujyi wa Bukavu bikahava vuba kandi nta nkomyi. M23 kandi kuwa mbere yasabye ko ibyaha bikomeje gukorerwa i Bukavu bihagaragara, bitaba ibyo ikajya gufata uriya mujyi mu rwego rwo kurinda abaturage bawutuye kuko biri mu nshingano zabo. Ibi kandi bikomeje kubera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ni ibintu bikomeje kuba igisa n'agatereranzamba. Abaturage bararira umunsi ku munsi, abandi nabo barashavura, abandi bagahunga imirwano ibihuza umutwe witwara gisirikare ndetse n'imitwe itandukanye irwanira hariya mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo FDLR ndetse na Wazalendo. Imitwe kandi itandukanye yamaze kwihuza n'igisirikare n'ubundi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho cyemeje yuko n'ubundi gikomeza kurwana, ariko icyo bo bashira imbere n'uburenganzira bw'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda
bari hariya bahohoterwa umunsi ku munsi bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi ukomeje kutavuga rumwe n'izi ngabo za M23 ziyobowe n'umusirikare ukomeye Generali Emmanuel Sultani Makenga. Uyu mugabo nawe uzwiho kutavuga byinshi ibyo akora, uravuga ko ubuzima bwe ari urugamba kandi icyo ashinzwe ari ugutsinda urugamba. Uti se byagenze gute? Ese kubera iki M23 yafashe umwanzuro kujya kurwana hariya muri iriya mujyi nawe ibo Bukavu ngurebe ko nawe yawufata? Nakubwiye ko ukomeza gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye kugeraho umunsi ku munsi. Yagize ati AFC cyangwa se ihuriro AFC ndetse na M23 yumvise imibirogo y'abaturage b'abasivile muri Bukavu, aho kandi FARDC n'abambari babo bakomeje gukorera abaturage amahoro kandi akazamuka umunsi ku munsi. Kandi aho mahoro agenda ashyirwa mu bice bitandukanye by'Igoma ndetse n'ibindi bice bitandukanye bya Kongo, ibi ni M23 irimo ibishyiramo imbaraga. Ibi kandi akomeza avuga ko M23 ishinzwe gutanga amahoro ahari ubwicanyi ndetse no gusahura byateguwe n'igikabu n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo kandi bigomba guhita bihagarara umunsi ku munsi. Ati nibitaba ibyo tuzatabara mu rwego rwo kurinda abanyekongo dufitiye mu nshingano zacu. Amakuru kandi avuga ko kuri ubu M23 iri mu birometero bike cyane uvuye mu mujyi n'ubundi wa Bukavu, aho mu cyumweru gishize yigaruriye centre z'ingenzi zirimo Nyabibwe ndetse na Karehe. Aha kandi byabaye nyuma yo kuzirukanamo ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'iza Wazalendo muri rusange. Ibi kandi uko bikomeje kugenda biba biri gutuma n'ubundi amakimbirane akomeza azamuka umunsi ku munsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abandi nabo kandi bakomeje kwimuka umunsi ku munsi, maze nabo kandi uko bimuka ni nako u Rwanda rwo rugenda rwakira impunzi za buri munsi. Ibyo biba kandi bituma igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kutajya mu biganiro na M23 bishyira mu nzira mbi cyangwa se muri riske zo kuba amahoro n'umutekano muri Kongo kuhagaruka bizagorana. Nitwa Eric Nshimimana, wowe ukomeza ukora subscribe ukoresha maze ibiganiro byacu mu documentary bikugereho umunsi ku munsi. Nayindi niguza nawe utaha.